clear tu te chi bai ule kan chanalin lo clear thina in chunga kan lo me America president than a in tran ta a vote an thlak tran der ta October ni som pani khan Georgia state a vote an thlak tana karma sa tang khan da ka thlak anom to bok arun puye ro chu November ni thuma aniang tranla ka tul to a tramapo damlo manani lo election campaign in manghal mol mai US election chungchang Dr. PC biak siaman ngai nom tak mai na ron zia ka athuzia hi in nga na mangin US election le a chevel chip chiar deu hretin ilo thlir ho le teng u F2 Democrats ho du ain drama adam chakle ma a an thin rimani COVID ria wangin damdoi ina zanthum avariak chuak ve zuka China sarkar angam ang bokin China virus chu alo ngam kher mai Biden a chuan vei se voi tamathinon hialang ati khumani pasal tha huai sen chu sakei chawin an hlau lo ani lova mu tham lo hri te point an lo ngam ozong lo mai an en kol na damdoi remdesivir angei poniang khevei dangte point mangve ngal ro se atia COVID damdoi fakna thatak ani ngal mai ome F2 Democrat lamte ro chuan nangma beina na kanral thuam thaber COVID 3 ipal zam lutuk hi iza lo mai antiani melani Supreme Court Judge Confirmation chungchang ithlir ho masateng u October ni som pani atanga tanin October ni som panga ninga ni thlengin Senate Judiciary Committee in drama mi thlan chua ami koni berete chu du to kin an interview anga du anzo tanga thu po soi bokanga rorel na sang bera thu turani awanga tanbi ke monei lova thulai sat takarorel dan turte he na hi alo be sei lok lo ziate constitution le dan bua injiak ang takarhil fi atum thute senator ho ma ain puang ve bokang pi bereti hi nem nge ani chuan Supreme Court member pakwa omna Republican lamin mi paruk Democrats lamin mi pathum chia anei dona dam chunga thok turan ni le ngala bereti la hi kumsomli le pariat chau alani boxi thangkhat lian zet chu Democrat sautan chance omdon lovina langa hewang hen Democrat ho thin rim chu anin so tamai ni hi Supreme Court judge ti puna te anan vo vela achu chi ani der boxi lova dan ang thlapathil kalani si thei anga chai boyan tum taringot ani pi bereti hi Catholic ko than mi ma ni se ami hlim pol people of praise pola anlam mahruai ani hi alang chu mizo nu hovin an vote du zong ani anga pa ho thanem tok point an vote du chi ani chungte chuan Democrats ho ati thin urzual deu naw ti tlak du lo tu ama ngei po hi fa pasari lai nei ani poka ama thlop tu evangelical Christian ko thantela in kum somli le pasari kal to a naw ti tlak phalna dan huat thala lutuk ti bawan du em abortion law Biden a hovin hum hal zelantum Roe versus Wade case kha tramalal chunga le thal top turin an lo be sei tlak mai bok nen Senate hearing top ni som panga a vote an la anga Senate holakal verem chang lo te tan a munakal kher lova ral khata tanga eten theyani le ngalang vote chiar huna tramalam tang Republican senator mai chepani hel an ani oma chuti ni chuan 51-50 ani 50-50 po ni se an chairman Vice President Mike Pence casting vote thlakin anti tlang thei thowang ti chuan COVID hripui chungchang lut leng u trama chunga he man thlak na lam hi clear le ila Liberal Democrats le an media atanga chhun zan zoma beitu an tam to veinen mel mahmu theilo COVID hripuin an noi le sia ramdang zong aya atuar na sabera anan tang le tangal mipuyan phung lung si max vua du reng lo hi an tlim murzel mai boxia ni tina sang telin an veibela asang telin an thi boka heng zonga hian drama chunga mo an phur vek mai si an chia an lo or renga chung zong aya boi thak chu drama te nu pa le an ho tu lok som vel zetin COVID 3 anan kai le ta zel heni awa tho ipik thak em ve o Donald Trump lama tran chu ha thak deuh chu ni COVID vaccine an siam chuat to reng in than ma ngeya approve tura Trump an ahan nor deuh la in
Democrat sau ba ka doctor te le scientist rol te khuan norlui ang zia zangin an pu let le tlap boxia an du hun thlen ma a he covid 3 re mai chuan traman ming that a khum na salutuk dona chu du lovin an dal tang ani ama trama ngei po hi paphung lung tak mai hi lo ni ve boka chu wangin trama soi sel tu ten an soi sel na hi an ti dik chi ani heya hian la be na deuh ma po ni se an ti dik lo na hi a om chuang lo mai thei ani ma se hi tianga paro rum le mitum tlang dik nia a hriat chu ti tlang pop mi dik korap velo tunma president lo ni to ten an ho sak pha em la ya ani chuan cheng vai bel che sang tam tak hlowa asum don nain atlak niam pha hial ania ama mi te mangai wangin chol bak sak man lovina thoka pathian ompo ring to manglo politician zinga trong trai na ring rum rut mi ani na te hi pathian in ruat chan ani ome khovel ramro pui per america khu swal le tha krista le setana ten control tuma thi le thau pola in beina an nei ani a khu krista ring tu kan ni na angin i thirang u ti in dr pc biak siam hen min so mani ber mai biden a sipai tha mong ko hur ho tal na chat zia te khu i thir mai lovang u ati ani in chap char chung chang kha soile ila mike pence le kamala harris te kha president candidate te debate a in boru ka so sang lova dan an zom thadeu mei chena sa tak tham chuan debate po ani so hle tura harris kha kan lo ngai nge yanga masirin ai na che thaviu chuang lo pence a in timing angai poimo deu zo ka chu mak kan pek na turani mai ome ti lova chuan a hem thak ana lo zok bok uluk takalo chik tu tenan soi chu pence khan boru ka ngam zo ka point athun hnem zok boka harris khan alet thalo chau po ni lovin pence zo na tam takha direct chang lovin ape hel thinani achang le apu bai de na policy kal nok noka annam tang cnn chuan chakzo ka puang thoma se biden an a vice president atana kamala harris alo thlang hi chu a fu vak lo ni in democrats ho point an ngai ve thowani an phur pui te huam lo ani chu pence point trama en kol na noya america ramin ma ason zia atar lan that view lain trama din mun har salai chi ape klem chungchang te kha chu chan lovina pe hel ve bok presidential debate moderator chris wallace khan biden atran lutuka wanga traman intang du nemni ati hial khania vice presidential debate an moderator susan page hi chu democrats lammi ni ma se tan big tilang lovin thatakin debate hi conduct ni in alang ti chuan white supremacy chungchang hi clear le teng u america khu europe ram ranga tanga pem lut mingo tamna ram aram mi pui za som sari chuang zet mingo omna annia masi mi hang hi antam ve viu thobok manlaya tangin namdang laka inti bing deuna inti kol vai sap na anneya chungnung deu lara in hriat na nein namdang laka an tholian deu thin hi white supremacy anti choni chutiang ngai dan kal for pui tu pol ku klux klan kkk an loading to thina mingo police te hian mi hang chunga hleyan len du big ni in an hretlata donald trump po hi politic thila white supremacist angapu an lo chak zeka chuti lai tak chuan me ni som ni panga khan mineo police a mi hang mi sual pakhat chu mingo police officerin atihlum kau maya chu chuan black lives matter protest movement buaina namen lo akai chuak ta a democrats hoven rem changa la in trama be nanan mangrim hleni ma se trama chuan kkk ho tele antifa te chu a support lem lo thung ti chuan boy hut an rea mi pui lama tanga blm support na atlak niam ta ka wangin black ho tam takin thil omzia anan thre chianga democrats hoven game khelnanan lo mang mai ti in ria in republican party lam onin trama vote tum an tam ta hleni areng thuwa democrats party mi le sa zinga white supremacy du tu pol an tam ve thowa an bang theibik lo ti hi kan hriat mai ho lo tur chuni ti chuan donald trump vote tling tu evangelical christian te din mun thlir le tengu sang ni le som paruk in thana trama in nga na per le vote tling tu hlom lian ber chu america rama evangelical christian te khu annia evangelical christian te khu christian ro rowa po piang thar christian in ti te soina ani deu big ome
sang ni le som paruka tanga sang ni som paret golap pula tanga alandanin America mi pui za somli le pakhat zet khu piang thar Christian annia America mi pui za som sari te khu Christian ni in anin chal boka aram mi pui makta doi zathum som ni pariat tanga zani le som ni pakua anni ti chuan za som thum vel khu chu a ming le ka Christian anni mai ome Biden ate policy hi Christian te tan ral hlo omani zia te hria in tran rual na chang hria se Trama vote hi ramro puya an thlen theina tur le America tan le khovel pum tan communist China ral laka inven na tha Christian ti du da na laka chan tu ani ti hria se an vote lama piang chak mai turan ni sang ni le som paruka vote tu evangelical Christian te kha trama lama hian an la nget zel ni ena langa kumli chunga trama na tho dan mutu an nia ama ai ma in sang ni le som nia hian an thanem jok mai thei bok chu Donald Trump vote kling le tura be sei beran ni Trump vote kling thei tu le pui tu tura be sei America ram nam rang te din mun te po hi clear zelila America cheng nam rang te communist ral do tura Trump policy chak tak akal pui na chu thamon thak ti in communist China le Soviet Union tenan lempil tre South Korea mi pui America cheng noi som pasari vel zet chuan Trama vote an tum nget ti chiang thokhata a ti chuan China ra lian laka chan tu ani awangin America Japan mi pui noi som pathum vel cheng rengte communist du lo China mi pui America mi ni to noi som ni pali vel zette India mi te min chana wanga kan ngam ngai lo China min ngam tir tu ani awanga India mi America cheng noi som li pali vel zette Israel thian thaber le Israel sarkar ti chak tu ber Trama lama on ta America cheng Judami pui noi som sari don lai tele Australia le British baka ram rang Traman thian tha Asiam Taiwan Vietnam Philippines Indonesia Malaysia atanga America cheng ten ama ai khan na sa fe in anram theu veng him tu anga an ngai Tramatan vote an pek bel fe to angti abe sayom le bokani heng baka hian Hispanic ho kan ti mai Spain le Central America ram rang Mexico Cuba El Salvador Guatemala South America tianga tanga lo pem lu tele African American ho te hian employment penem tu ber trama hi ama ain an vote tam zok to ang ti arin thei boka Biden le trama te in debate khan Hispanic mi pui za somruk paruk zet ten trama khan ne tua an lo ngaya wang khan an ril ru le an vote tur cha riat thei ruakani Trama hotu CNN le media dangten tran lam nei sa rana an buat sai opinion poll Biden chu sang zoka da reng ma se mi pui tam zok ngoi renga anti te ngai dan an lak tel velo miau wanga ni maya an mani ne na in register sa mitlem te atanga ol sam taka poll hilale mai thinan ni ti in Dr. PC biak siama chuan chak tura hriat lok thei reng ati ani engpo ni se Trama tlin le theina chan tur ne taka landslide victory achan theina tur chu Trama thlang tu pathian le ring tu te tong trai na hi ani a vote zu thlak ve kherlo ma ila ke ni Mizoram atang po hian atitling thei tu lalpa hne na kan tong trai mai hian atok rengani ti chuan fake polls hi claimin in bi chiang le deuh teng u Democrats hoven mi pui an bum na man ro poimo ber chu opinion poll siam chop fake polls hi ani chu an party anin hampur na om chuna ni miu maya chu tiang do ta in bum na chu an party tran lak na le in nga na om chuni mo ti turani Tramadam lo ma a rally anei na ame pui pung khom max vo hlo kha CNN te chuan an khel bera mi pui tam dan an ti lang du ngai lo ma se Trama chuan Biden na campaign na mi pui kal zat kha somriat pali chi an ni ti alo hrekiau mai sia Arizona state mun pakhata Biden na campaign rally a phei chuan mi pariat chi an lo pung khom ani ome mundanga chuan ama staff tenen som ni an tling trok thin bok Biden na campaign a hian ngai thatu tur mi hring an ni lo chau zelani Mike Pence Trama vice president rally a mi sang li chuang zet an pung khom loi si chuti chung chuan Democrats ho chuan opinion poll Biden a chuan 10 point chuang zetin Trama an khum tir thawani fake news chau ni lovin fake polls thlengin an naya
ดูเลBiden chu 99% te lo pe mai sela bumini om lovang u dik tak chuan heng pol siam chop tu te po hian an pol hi an thlamuan pui tak chuang lo America me pui te khuan an oi chuang mi lo ti hi hriat tlat turani Donald Trump tun din muntar lang tu chu khovel me pui noi som thina thlen tu covid laka pathianin ani thum ni in chak zokina ti dam lea ep tulamin anrin hlela president na thok tlak lo tia nor tlak antum lain alo negative le dai to mai sik te khania in than huna tlin nge ya tulna Florida state a October ni som pahnia Make America Great Again rally ani tum po in Biden a thu soi ngai thatura ui hum lek po an ko khom thei lo lain rally atama lom tu mi pui tam zia le an phur zia kha YouTube patang hian a chiang reng mai Khowela Christian mi pui makta doi tam takin an tong trai pui na sat ema wangin a second term chu ti sa le tharau lama aro pui le zual don ni enalang America rama pastor le tharau mi engemo satin atlin le theina tur lalpan vision a amu tir po mi thanem tham takan om to bok ni som ni emolek kina dangta chanchin update zel kan tum don nia ole tuna kan thlir ho ta kha Dr. PC biak siamaziak be chanin US election boruak a chevel kan thlir howani a thlir tu tenin lo bengwar pui ngai kan be sei